ngute bandize korwane akatoche muri Kizinda Town Council kuzankanga erukuruganya katomo muri shaka endijo ne akashozo muri Nyavare kuzanya rugote kwambukira kuzarutoche mu district ya Mitoma wakano muri yebyo tusime kanso kene champion bwanyuma yo muhanda kugwahirize kwanga nargana agenda namwirukangerera namugira ngo umwena izagirata aiza tuyambe atwatireho nomanyembera kuzuru kuguma ituto muri mugwabe mbeze no kuranga twasakira abantu bitu twaboneze myanya yite turukwanturugama twashara mukoro rgutoru twataganise n'abataka na foundation yanje ya kanso kene champion kugira ngo umuntu waburijo umurama gwitu foundation no kugira ngo umuntu waburijo abase kugira entasya kandi tobasa kugira entasya otine ruguto no hinge ebihingwa torabtware mukatare warwara toraze mu irwaro abataka umukore ngute yakatoche betabirwe muna bamwe bebebezi ba Kizinda Town Council konkari nyanda kubagambira ngo bwiro bwengute zirukubi most special ruguto ruturuho aha mwanya gwa kashozi hariya ruguru hanuya kamera za ariyoko ahitweta kahija deru okwambuka kuzanya rugote mbaheta kanyanjungu harukubi munonga abetabira umukore nguteji bashabire kugikoresha je kutungura makagabo reka tumuze muri twatanisa kore ntunguka kandi umanda gwitu mureke tugukorese tugire twarabyamwe kureka taka gukoresa turukuza gukora ibindi Gashaka Ben Muhozi.